Ingane zokuthi impela sokuthulana ephasi phezulu amaphoyisa kanye nezinkabi eThekwini eKhathomena kwasala ke enkundleni ke izinkabi ke ezinhlanu yosathi ke bezona ke amandla ke nawo kamaphoyisa kuduma lona ke izulu ke lezandla kodwa pha maske nokhuludaba wengane zakuthi impela ke sinibingelele kuyona ke mbuso sethi MTV sithi nje uma saqala ngana kuyona ichannel awuke wenza kulungile uciphize usubscribe na notification bell uzothola zonke izindaba ezishisayo nazo ke ezitrendayo. Hayi ke wengane zakuthi impela sokuthulana ephasi phezulu amaphoyisa kanye nezinkabi eThekwini eKhathomena kanti ke kusale izinkabi ke ezinhlanu ke enkundleni ngasathi ke zizona ke amandla ke nazo ezikamkhwanasi kuduma lona ke izulu ke lezandla kukhona nje qhish ezikhala ke enyameni ke wengane ke zokwethu kanti ke lezi nkabi impela ke bezifuna lapha ke amacala ke ahlukahlukene njengoba ke bokubala ke nale ke elokubamba phana ke osomabhizinisi bafethu impela ke ezikamkhwana zithema ngabazifaka phana ke endaweni ke yesigameko kanti ke zona ke lezikabi ke bese zivele ke sezibonile hawu zadedela ke qala hawu kwakhala nje qush bafethu impela ke zona ke zegeja kwathiwa cha impela thatha icover bafethu impela ke zibese ke seziphendule ke zona ke ezikamkhwanasi zikhala enyameni bafuthu impela ke zona ke izinkabi ke zibese sizidlala ke uyaca impela ke ezikamkhwanasi ke ezingadlali ke ziphindiselela zigadla phana ke enyameni bafuthu impela ke zinjalo ke izindaba ke ebese niphathele zona ke ezikamkhwanasi impela ke zidubula ke izinkabi ke ezinhlanu kodwa thina ke sembuzo sethi MTV sithi nje ake sehle ngobonda idibana kuyona ke video elandelayo.